Ebusuafo, mami mo bibia kwaba enfambra GCN page so. Mesro, subscribe to my channel. Founsa mi abel ne so. Ube notification. Any news at the betum bia ubenye biatie. Anase ubenye biashwe ewo GCN page hamidi ede adwa searching. Dolores Frimpong Manson adodo na efre no delay ene Ghana hanom de ubo delay ni dia na yenim se o host program o fe no delay ene kyerese sa delay program no se ne Dolores Frimpong Manson betena so na oba be start ya ni intro ne de nyansem keto akra otumi ma intro na kyerese Ghana fo yebunse ma no na delay why eye Joyce Boache interview ende na interview no intro na delay starting no de efutu ba na efutu sen ena delay e de etudwa delay ni nsema okay na ne se okoto enyeti na anam enamfo so na delay chese ni problems a wo face enda sen ochina sen na social media omo twe no na omo kana sem na de ade na efi namfo enti otu Ghana fofo say Ghana hanom uhu obia why addicted to drugs ebeka say ne maame anane papa anane sister eno introduce no say nipa no to drugs nadamfo eno betumi de no akosa ensohwe ne mu nti adamfo ena ma na okoto wanye tinti Ghana fo yenhwe ye ho yi papa na de nti delay starting intro this fotu na ema efaye Moisha Budon ne nsema etwegu ebi se Moisha nadwi wen adwumyare ebi mo so se waasesa ena de ade a na Moisha ne nsemi mu audio bi eliki e social media between Moisha ne adamfo claim say ye ne brother wafa no ena ye friend say Selma sema mumui na audio no ensema Moisha Budon na adamfo ne kan and ofisi ne yati audio no benya asem keto akra ene ensem da brand ni kan bi pa no wie no osan so ka say Yakopon betua Moisha ka obi a oni Moisha tia ohwew eye obi bia to aduane ma no wedi wa konsohwe minti no o kasa enseme na eno ena delay e fa sa asem no eno de afutu ena wo kyerese enama namfo so enti na okoto wanyeti enti no ye na wonama na wahu obi mmobo na wodna akwakotena wo fie no se nkrofo no ena omo nam so no mutumi ese wo pa na sen ena delay e de atudwa ya chadofo ye the delay show ena MJ1 television so any delay TV or YouTube ena ye de esumusumpay oso na sase bisawa wo se eye Ghana's favorite TV personality Dolores Frimpong Manson ena atenasi catch on say eye favorite presenter no omo a favorite presenter enemy celebrated home and abroad undisputed unchallenged uncontested TV interviewer extraordinaire I yenyina ye raise your glasses to the woman of the year ye betwe ho ye basima o shenen so say ukita wo ID card abekọ agent ne ho odo aba Vodafone cash eso afei o dial star 110 hash wia option no one edi kan na afei nchemu no aka gina so no ye de atoa so ama eno achi no wo de sika mane ekomadofo e de bi tuatua ho aka bills ne ade a e free of charge enti there are no charges e kan Vodafone cash no wo de send akọ from Vodafone to Vodafone and I'm from Vodafone to other networks ni nyina e free enti obekai na wahye ne so e hihye de e kama why ready ana Vodafone so are ready na e de ode ama yete se Moisha nsem ebi so yare ebi se ofa bibi mu yatetete bia munim se oba afia me no nkan information okure mu nyina mesre so negu ensem ni sisi ye no edi kan be pie manim kura ansa na e pia bonten na de me yesema be kan ho asem no eye odie pie ya de ye te yes ene se samamu mene Moisha e brother ene gina phone so but ye kohwe mu no na kesanye Moisha nua na eye ne pie baby asem na shocking me it take me aback in fact e ma me ye perturbed and perplexed na me ye bamboozled and flabbergasted and so what me be na no can say Moisha bebre no nyanhunhwe and this is somebody odene from what I'm hearing no he's literally always with him at home na didie mu ni ade ono na eboa no nti ewiase nyame anhwe wo so a wo hu wo bekofa wo tanfo na betena fie
because sa ensem boy na me hia da me ni po friend me kan asem ni nyina kire me no obo ni din so ne ka kire no na asem be pie manim it would me say wa tom we sha papa na nyame hu ye mobo and ni nyina no I blame ye nyina enamfo mashi obi mafa ne se minua menim ba bia but me de na ye ma de nyina no me pa cho ye nye careful because onyonko de onte se wunua empanifo se nyonko dodo nti na kɔtɔ anyachi wobɛte se o we ede no ahye nu bɔne mu o we ebo se be dwantra we yese there hasn't been an instance I beka say obi mama ana o papa and obi nya na introduce you to drugs and certain vices. It's always a friend. Problems are nipa nya o wiase nyina me say me tie me ka ho me problems are me wo wiase nyina no namfo e no kofa de bre me. Then I just wanted to say me de akwa so okwa sorry na wokobo mpa ne so obi nsore nye point of contact me de Nelson na ye point of contact ama ye nyina say ye ntwe hu free namfo ho na ye se ochena ye benya sama mo maka say nye de ebehumie ye bebra ka ho. In fact I am me who word am use bio apart from shocked, perplexed, bamboozled, flabbergasted and taken aback me who another word bio utim bio no ka sem efa nipa wa mo aduane adi ho da ese wonya hu hwe no bebre una bebre what Nelson Femi can we na makope aduane bi adi a men kan bi em kopem bi ochena no. We all claim to be Christians, but obi akoto adi a wo 100% interest obi wo nyema gu ho ye toto petrol mu nne o goods no order that toto petrol mu nne pe no atotum your body won't without fear or favor. Your body won't obi ti ko ta de 3 cities not the budget 12 cities not in the trust cities aka say e wi ase ayedio no me mo ayedio we are not na say dem ye shiva wo fix your mindset oh my Ghana na be here eyeye nyina yesu kura bedi yeso na musuma ye kura me na kura mo a ye bebre. Yeah, fix your fucking mindset. Fix it. Fix it. Fix your mindset. It's me call a brain basis as a braha. MTTU forward tradition there. Omujina kwano. Na drive a beer do no discussion, the license more the amount. But you know another the bayana. It is very good that we've all decided to fix the country. But it starts with fixing our mindset and attitude. Ghana, how we a member of parliament. Don't care. Dear why yet? A long serving member of parliament is Honorable H.A. Mensah. A year back about constituency no one quiet to Obama. Yet to Obama MP say or me year na. Upe bibi our government agency. Now we new boss now forget it. Let's fix our attitude. Oka say si kwan ho a for triangle see a chain and we and family boom. Fix your attitude. Fix it. We are Jumo ECG. Call our customer care center. Ye for our womfa. When him say apia. Fix your